Ne, papanan nyo nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man titanam day di amang kong apong mau. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay ayabanak ka naw. Kuy-kuyugan nak ngagpasyar. Anya? Sa balay ti ipasimuda agday jay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinag kay sabihan ay manyak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang. Iso nga inakman mangitog kal iti kandila iti pansyon na. Agawid kayo nga rugje probinsya, nanang. Kapilitan Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag mo na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga ti pansyon na. Isa pulik Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, tapadasak tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabahok, nanang. Papanan nyo nga gina. Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanam day di amang ta, manang pilang. Umay ka? Ay kayto na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo ka da Juna. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Juna ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't nga minon ti style ti kampusan taw. Uwang nga raw Kan imadong ti pansyon di daw Nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana, agkuyog tamina. Ni Juna ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige, nanang. Agpukaw kayo, mapukaw kayo, Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan na. Kaya't ko pa'y tiagbiyag. Ubingak pa, amang. Iso adi nakadisok-sukunan. Kaya't ko pa'y matiag papas nga agbyag. Kas may sa abalaw. Tamo mat no kasano ti stress ko idi tinay di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nakpa'y suksukunan wan. Pangasay amang milpijaw. Wait, amang milpijaw. Di na kami pa'y lasuksukunan nga aggamsat. Takayat mi pa'y ti agbyag. Nanaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida Kasta mag-time ti kinabalo may. Tagpada kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti antak nga asawa. Ang Miguel Video. Auntie! Mina, saan na dito ti pansyon ni apong? Sa dino nga raw. Kaisuwa da ito siya. Iti day di abanda. Sa bali day ito dungdung awan nyo. Kanunagan na mo da ito'y nakasurat dito Ilpijaw, pati ti apelyido, parehas. Sa bali nga rod, ante. Kitaan nyo matispiling na anay sa balay. Kin Ilpijo senyor day ta. Ay, wang! Senyor mo't nga agpaisaw. Ay, just kay, kunak ano iso da ito yung ti pansyon ni apong mau. Nala, umay kayon. Nabiru ka kuntayan ti pansyon ni apong. Aday tanti pansyon ni apong Ilpijo. Ay, wang! Dahito ti gusto nga spelling tinagan da di tatang mena. Wan nga raw manan. Hay! Akit, ituloy yun at agdong aw, nanang. Ante. Jak mo't makadungaw. Uray siya, makaiso matin. Kasabali gayam di dinong awan tayo di apansyon. Wan nga raw. Allah, agkatawa da kayo din.
Gumatang tayo iti babaw, itagparti tayo, anak kaw. Ha? Ape ngagparti tayo, nanang. Wen, tapno masumang tinay tagtagainip kaw. Ti panang sukon ni apong mukanyak. Jak pa'y kayat ti matay. Anya? Aw, at iti kwarta. Naala kon ti pensyon kaw. Nayunam takurang dayta anak kaw. Oh, Antoy, nayunak ti kwarta, Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino dahi alakay anak kabado itinalabasay? Kailangan. Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Pun nga raon. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkakidi asikaswan dagiti agsangpet a bisita. Siya kundi mapanmang damag no asino dayta. Angkel ko te kaduak na. Naira na pimasyar di tabalay. Iso nga inawis ko maten nga umay makipangan. Ta nagawis da Diyo na nana. Ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo Rongkilyaw. Imay idain, ngam saan nyo nakita nana? Ay, kasta. Ay mangan kayo lataan, kapsat. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay uwin akabsak. Agyamanak. Angkel, iso ni nana bilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Suto. Kasta magking ka bilang. Uli tagayam ni Rongkilyo day jay. Wain ka ba, guys? Sa di na kinayaban. Tapno na amamok mo't manang. Ay na, busy ka idikalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamamo kaya. Wain Mina, kat amaw, balugayam day jay asuto. Aya, padata abalaw. Wain, isumot timbaga na kanyak idinagsarita kamay. Inala na pa nga ti silpon number kaw. Ha? Apay ngay nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya. Nanang, papanan nyo. Inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numapanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot ton. Impabalkot tayo amin di kalmanan. Adapay mo't. Inak ito din, tasayang matlaan. Pangtadan nyo ngay. Komporme Di ta kasit ga nakaaruban tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Addan ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsat. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, agyaman nakakabsat. Ay na, urayo mong ti malukong mo, ta ibalis ko beeg. Sige ay, sa anak matkit day ngagdardaras. Ay, umunag ka pa nga ro, kabsat. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina? Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadang arog ka do ka balo Kabusa mo gayam ni Pilang? Iso mo lang agkaruprupa kayo Wen, ngam ubingak iti 5 atawin. Kung nakili agkambal kayo? Ay saan, Suto? Alala, mabilan, ta ibalis ko to impadigom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsun kagayam, Mina. Wen, Suto. Impagman, ngumsak, manalo ng lahag. Ado siguro timula man yan. Idi ngumita, awalag, nalako kami na ina. Narigat ang gardin ita, taawan danom.
Kasta aya. Ay, wag. Mabaling nga alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, katun na. Day talaga ayam. Sure, suto. Diyon na ading ko. At damadlaw mo, kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada manang bilen. Sumanilpon damatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong lunganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Ape akas lang na adik dan nga cellphone. Wano agi games da. Saan samag? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Aywan na niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di nga cellphone da. Ang asino nga tangay ti katetex da. Nay, nagpapukis ka magmanang pilang. Weng, tada kadit ko itang aldaw. Kadait, no kasta. Adamat tanubyaw manang. Weng, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pa'y laeng. Anya? Agpadatang arod amakidait ita. Adamo kadit mau. Wen, ngam intun malumpay. Isumulaan nagpakulot ka manin Ita nga agsapa kanya. Isu nga umuna akon makidate. Ala, enjoy man ang pilang. Ulitak pilang Awan ko mati pangipagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alap-dalak niya day. Di na ngaming kaya't ang mga sawak mo na rin. Anya, taapay kanungay. Diyak amu man iti day diya kaanakak man. Namin arwak ngamin ang analukaw. Suwa di nang kaya't makinayata mo na rin. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukuan sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspusak kidain. Hintang nga rin mga lang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang awang kwartak, sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang, nalpaskan anak hidayt. Wen, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumwar ka kadimutan. Una, tainak manmet makidayt. Nanamak manmet ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Enjoy ang mata. Wala, enjoy ang Mina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema, Mina. Napanak pa namin nagpapukis. Nay, nagpakalbo ka mo ang agpaisaon. Pati tay na rubber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusang matan. Wala, no preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka matag. Magbagay mo, takulot mo, Ay, thank you, para kun kaday taakulot ka. O, anya, inta ka di mga anak. Maramdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y laagpag na pag na yemol. Ag-shopping ta ko ma. Awang magkwartak. Sa anak mga aming agpinpinso. San akas king ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malain ag-shopping. Gatangan ta ti kayat na. Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam. Taagayan ayatan. Agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilas yung taaway.
Awang kumati pangibagbaga. Wen, danag mo na ya. Imbagak nga Danubyo. Ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day. Nga oray anyan mapaspasamak. Awan to kumati pangibagbagam iti maipapangkadata. Wen, promise, Soto, my love. Ay na. Ay na. Agpada ta abalikid mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga ron manang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ti juwa manang. Tall, dark, and handsome kaday. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't laan natayag? Agkad-kadakkel kami laang. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo atawon ngam siya. Ha? Ala, pati tawon. Agpada na. Unaw, nalukmag kaday. Nakutong, unaw katamtaman. Nakutong, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo ka day. Ay saan mat? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya! Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kin kalugong yung kan. Why, inurigalo na. Sino ang kan? Isuga. Basta, adda nang irigalo. Sana on, adamang rigregalo. Ay, Wan, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayawid yaw. Ay, sanak pa'y gagawid ka na kaan. Dituyak pa'y lang. Kaya, dak pa'y nalpas nagbakasyon. Ha? Sige nga ron, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagit ko malaang no, nagpensyon kan. Pan, kaalalak laang itay. Umarta nga ron intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag sapa? Agawid ta masapa. Tada pa pa nakiti malang. Sigay, si katimakaam mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon kan? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Di kamay lang kumatikay kung ibagakan ka. Saka mailiw ang maringging ka. Malam Wan, sa ada pa panakiti ang sapa. Sige, si katimatungpal, sute. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day tao. No kayat mo, agpin nakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ha? Ala! Agpada da itinubyok, manang. Ilimlimid ni mutlaang ti relasyon may. Taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan. Takita tiladawan tinubyok. Sinigawat ko la day jay aladawan na. Di na kayat nga itad ngam pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita tangarod, mina. Ngam agkarika nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot agkarika mo't manang para kadatalaang adwa day taon. Wen, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo! Paday ta. Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, mina? Un manang, sika, ni kadimot Soto, tinubiyam. Katwain!
Apay ngay, may siya lalaki tinubiyuta, Mina! Ayan niya, Uncle Mahong Kilyaw! Ah? Ay, nagawid din dyan lugar da nana. Tapi nagawid da antik na asawa na. Anya, asawa? Nukasta, at asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan nana? Nakasarasaranta ni antay. Anya, ha? Talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirak dagiti nagasgastos ko kankwada. Ay, uray siya mo Singirak ti awanan bay na lalakay. Apay? Anyat inaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nag-araramid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang. Auntie, nagkuna nga na makiboyfriend kayo iti saan yung amam mo. Awanan ba inday jay? Isumitlakas taunay apan ang bilin na kanyak. Ajak kanu ibagbaga ti may papan iti relasyon may. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak ti lukaw. Naimbaglakit dain. Tajak insuko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya bet Uray balo Jak magkayat nga erukma adagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa da ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Nawatan nyo. Wain anak ko. Wain ka anakan. Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Ha? Iso alimastog ni Tammi Alayda Tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Ha? Kasanaw, kat nakalaslastog day ta kaaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo Sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw. Makagatangak iti imported amakan. Wano anyapay dita nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasing pumadananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingput ken aging hahambol. Ngam kinapudno na pasikat day ta kaaruba. Ha? Jak korsonada ti ugali na. Jak amon no niya launay ti kagurgura yung kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot ang uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasin sa dukan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana bale, tadakkel ti sweldo yo. Angam dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak namin nga agabroad ka. Di mo matkayat. Ay, mabutungak, friend. Ma, adoy ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda dumapa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itid mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo ka. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanda ito'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da na ng kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga na nalayda. Kayla, friend. Kaskalag palpalama, Emma. Ay na, awan mo kadakas iti naramid ko nanang. Mapanakla ko mamakiin niliw ko nilay ka. Ngaminig kandak mo titi kakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti importide. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kaskalag bibisin nga main. Awano na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo't No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Nek, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo data.
Wag daytaw. Ngam slightly uslaang. Kasla ka barbaro pay laang. Imported daytaw. Kinuan kaduan awag-wag dit agap-gapo sa bali pagilian. Lan, tayo nagkungaro day. Ay saanan, dito'y napailaang ruwar. Anyat electric fan ang dito luar nga. Awan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito luar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Kuno saan, idulin mo, dagitay daan. Tay isublak mo, dagitay ginatang mo. Sanain, dito'y pailaruar, ti pagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagswildo ka ang lakay. Woy. Ya. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. Mayat pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat mutla day ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic day to'y nanang. Wun, saanan ang masapul nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yun nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Ditay payla usaran. I-display tayo payla dito'y. Anya? Naglawag ang makita dita kalsada kahit. Ante ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Adumatan din naka-display nga lakom ito isang 100 balayaw. Lako asasawamot. Kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Ngam, apay nga adada ito ruwarti balayaw. Tawan space di taunag. Adoonay nga minun dagiti appliances may. Aya, Apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ti makagatang iti kakastakangina. Uray siyak met kabaelak met darya. Di ka pa'y lang aro ilako na kita. Tapno ada serbin ang nakadisplay dito luar iba. Ay nasanan, ibagadan to pa'y nga grigrigat tayaw. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayaw? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kitawan mo ti madi nga ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattaaw. Agol uli magdalaang, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattaaw. Isirik na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masaprianda. Ay na, awanan ti tudaw, nalpasan ti panagtutudaw, mabayag tumanan sa tudaw. ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag kaw, nagdadakkelan niya. Wen nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kuwan, pasig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatang kula itinalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumo dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandar. Ha? Dadaol dagita rilaw? Tagtagarya. Mun, iso analaka. Tadadaal dagituyin. Masapul ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga agandar. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay naanak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitawi. Baybayan na kanilata. Ikatiman na kita yung bitin mo di tadi arilo.
Uray ko mano di tao nagtipangikam ka na kita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayin. Nagbay na kuma. Kaya't kumit lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan adadail na kita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palanggwad akaaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti rilo to balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Dito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay mo yan? Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mat iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apaw, at dayo ta kabanan. Madlaw nga daapal mo king kuana. Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gaput kinangato na. Ay na. Adaw nga amang ti kwarta nila'y dangam sika. Tabak na ngayon dagitanak na. Adaw ti mangmangta di ti kwarta na kinkwana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban. Ta saan kamay abak nang. Basta. Jak kursonada ti ugali na. Limastog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot. Kan nagpakulay iti buok na. At dansamad ngamin boylet na. Jak amo Sasabaw. San man at ilalawlaw at mababakitan? Tila at atabam. Intul at damakangagking ka. Kaya't mo timay garaw. Ay katpadasan da sangwak ita. Ibang. Ay so sanak amabutang. Di oray agrorotapti kaso da kanyak. Awan bibiyang kau. Sa anak amabutang. Mari ibang, kaya't mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y. Agpada nga mintisay ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sanak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga akastamot ti ibagbagamar eh. Nariga ti agpalpalanggwad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, ket kaslapilay. No ti amam, ket kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, Layda. Saan akanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato Ay ta na imbagla pagpalingkik man balasang ko. Nagmayat matan. Ada pa kasla basket iti sanguna. Awan ta pangikak iti mapalingki dayta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud anak ko ng mabuti nga kun ngagmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturadak nga drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabagay kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito nakaparada ito'y parangan yung nga na ibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbag man. Ibiyahe yo. Makitan to Ay, imbag man. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko. At dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada. Tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma akaaruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi daglaslas taw. Tatibiyag ket kaslapilid nga agtultulid kunak manan.
Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kasla da kagurgura yung akarubayo Ay talaga nga da. Nakalaslastog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga adda diti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Nabayag samutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplina mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayag dito yung balay. Yak amo, nanya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag. Tamakaungit no agdamaga. Binulod ka! Apay aya atila pa kasikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan niya? Manakibiyang kayong agama, ha? Ala, di yun ikaskaso ni nanang tatang. Ang mga nuad-adda nga abungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabiit. Ay na, wan. Inak kanuman awawiran dya po ko kay dya abroad. Ay, happy trip, anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha? Ay mala. Tapasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sigay. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid Sapatos, ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni, papanan nyo ayan na naibang. Agabrod kayo mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may nga anak ka. Aya! Inak man iliwan dagiti apo ka. Ado ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak tao iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay katuan na. Apay, dagiti laad anak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mat da tao Ha? Ay, kompormento nga ro dan no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taudlad tan itapuso yung. Amom anangin na ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar kamot iti pagplitim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tuladong balay. Ayaw amon. Talagasan ka nga agpaatew ita apala makarubap. Apala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day jay ngay. Ay nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalid yung Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan a bagyaw nagpigsa. Narigat ag biyahe no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalapod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilimang mo. Tapno awan pagplite nga mapalid yung Mindanao. Nukas ka? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Well, indis kitaran na nga ron ti pagplite la. Yak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidon nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsama ka. Tinakawan da tayaw. Apay, Awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. ala. Ay, dahitan ti bagbakakin kaibang. Ang lang ita. Awan mo tagtatakaw dito yung lugar tayaw. Ultimo dagitay dadael awol klak, tinakaw dan. Apay, kay aditay narik na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringak ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso anaimas titurog na. Haliliya. Ayawanan, sapay nagngingi na dagi jay.
Inutang ko pa itidadumay, Jay. Gunggo na ma! Natanggan ko mo tulong! Ganabam! Day tangabing ka! Talakapalpalangguad ka! Kaya nga ita? Ay na! May stress akin ka ibang! Sinaan ka saan? Ay saan alakay? Suray, unak ano awan mang takaw ka dagi, Jay. Surya talaga. Nasaya tada kayong tatang. Nikikaw. Apay ni Kikaw. Adat na pasama kang kuwan, ha? Tawan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agim-imo ni tiangin. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuban. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balay man. Apay, di mo na ay ayatayin dyan nakaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malaala ta kasaritak to nga raw. Ay na, nakita ka mismo tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano amuday jay. Nakagidan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay nakibindaya. Naginakbay daya. Sa makini aha? Anda ngamin ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukastamla ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka tatang. Nakarkarong aglalaki, nagsina kami. Awan babalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar? Ha? Naumaken kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi nakadinikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isong agsinatan. Mala, suri nga roda, no masobsobrak ti agimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinahan. Nagkari ka man idin. Ngam matungtungpal mo akarim. Isong agsinatan. Lading itak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangudeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinahan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pisos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat ta tilaklak amakan ka. Awan serbina. Single manan dyan anak tan pitong. Ay, pinanawanan ni Lota. Kaya anusan na ati agbalin a single manay. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga mente kinaman nangimon na. Nakaululimag dyan anak ta. Kasla pimpi man lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas. Kalpasan na. Agimon imaw. Nay, ay papanam kikaw. Nakapurma ka mat iti kastaon ay anakaw. Inaman sa rungkaran ni Liberty tatang. Sino a Liberty? Di nga glalako iti barbecue di kabang-ibang nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan. Untatang, ay na, waklunan na dayjay, jackpot! Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto madain. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agimon no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaak kan no napintas to milarmam. Sapay nagado ti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti remuar kikaw. Nay, makaraman ka.
di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka siguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga rito yung ay may. Saan mo na pintas? May mayatin tikas jay. Tapno sigurado nga awan agarem ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayjay balasang. Tano na pintas darmam. Ay awan! Kanayon to ti panagapayo manan. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen, Kiko. Ay nainsan! Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adunto ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap, diyak patuloyan nga raman ni Libertay. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklon na kadago sa'yo? Huh? Kakaiso na nga ada nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawin pa'y. Nukusta, kaya na mahit. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga roden, iti balay na eh. Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatak mo't no awan pa'y urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige. Siyak ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo ginwang ka. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdinayaw, ha? Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangururayan mi iti kasarmay. Anya? Saan nga tan nga agimon ni Kiko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. Santo agimon imaon? Imbag man tanag ginustuda. Kawan na. Agkaropro pa ng tupay. Iso na siguro tinaekari para iti tunggal may sa bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paysa. Ay nabayagan ang lako dahitan. Iso adakkel ti pamatek. Nga isudat ti agkagasat. Olivia, sino dahi taboy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, limabas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala da ito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Ay, iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apya nga sinigawat mo ti cellphone. Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Kras mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, kadno sikat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi dyan videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Ada lang harudin. Yung magpantasya ka pa'y mulay sa balay. Sila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kap-kap na kan-kan. Nurubog ka mga babae? Di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Anya pailat pagimunam ayakit awan matiagar-aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Ngam agkrasmot iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anobyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasao, Kiko. Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpantasya. Saan mat? Magpaisuma? Yagmukit ng cellphone ko. Madya nga eh. Tinabuy-buya iti cellphone mo. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya lang pag-araw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka diya kasta? Pagsaritaan nyo na imbag, tidiyo pagkinkin na awatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa.
Kas ano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Ikaw, isublem ti cellphone na. Nandiyan ay, di oresan ka ngagsilsilpan. Basta kampanti ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impake kamutan. Agawin ako, nana. Diyak kayatan ti anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masunga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Na umakon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubusan mo. No talaga dinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas ti ramid na. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumit la iti ugali na. Iso panawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga? Tiki naman nangimon mo Pagimonam amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagimaw? Apay dakis ti agimaw kasamay. Dakis no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Agpay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin na nubiyak. Iso nga raw, dako ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agiimon. Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na ti agimon. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamo ka nga raw. Kikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagarem-arem di ta. Tasyak tiag sapul iti asawa, wen. Ha? Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay. Sanain, masigurado ka saan kikaw. Ha? Asino man day tan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iti balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa'y lang no iso ti agbalin a partner mo. Sino nga minaya? Basta, mamamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Batch! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Batch. Kadwak ni Kiko nga anak kaw. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Batch ko iti high school. Naimbag nga oras yaw, Nana? Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Batch. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, wen, Batch. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wen. Tatang, apay anya kuwantay di tao. Umay mo arman ni Batch ko Aloyda. Anya? Tila yar-arim nyo kanya. Pati bagat iparim yaw. Shh! Tangiwat mau. Maan ano ko ba? May mayaten ti bagat ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpit na manipod abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Ha? Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Ken saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo na nakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tamang ano nakarkaro a problema ti bunga dayta.
Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin natawa na pa yan ah. Ang pitong. Kanapan manen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran namanain. Ha? No kasta? Kaya't namut day ja batch mo. Wayne, madlaw man. Sana narigat nga ayatan ni Kikaw taubing pay. Kay, nakarkaro asan ang narigat nga ayatan ni Loida. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loida ti may bagay ka ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loida ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loida. Ada pa'y laaya mo ag gusto kan kwada. Ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? No kasta? Adan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray kapay. Ah, Baybay ang mampay la day takasar. Na. Tamang ano agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pay laeng. ah. Amon pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amon na pa na imbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon titunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di ta didingyaw. Nagdaklaro pa na ikalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayag na tayon? Ngam nakadisplay pa ila ropa na dita. Ay, katuan tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta a frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ha? Nalagdada kita, tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na Sanang, yak paganano akitahin. Ha? Hindi ka teman day taladawan na dita diteng. Kagurgura kakikitahin. Ha? Malapat gakti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulain. Tapay nga idulin mo. Ay tempay lang aging kay ta. Ha? Ay kwa, sayang Basta burakam day tanay. Kanda kita kabini nga inararamid na ilako maun. Ay saan nalagdada kita kabinay. Ay, basta ilako. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Ada lang nga rudan mo, bimam. Ngayon day diyang pala asawam, ba't ipang panunutan? Haw, panangin solto, tikas tang raramidam na Ala, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo matan. Kastoy tirumbang ka dagito aladawan. Pisang-pisang man. Ay na, di mo pisangan dagita. Nga iduldoli mo pa dagito aladawan, tadya asawam. Saan namatla aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Aw, nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatang pala nga aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Wain, tagpay sumang ay supay na tiyagtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Nga, Pagibiyangam pa yan dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbengam amang garaw ka dagita, ta saan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbengam amang dadael ka dagita. Jakla impagarob, kastagayam ti ugalim, naimon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anobyam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim, isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Angam adam latta. Tatang. Ay, awan madain. Sininaan da ka madain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasadaw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Nagpaisumangay. Ay, jaka mo ka. Mala,
Kastamlat ta karudaym. Uray agbakan. Jak kayatan ti agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Wanlat tamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulad ta, iti babaya mangayat kanya. Ay, huston! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mau. Agtulag ta kabagis sa tora. Anyat pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa ken mangas asawa kadata. Agpadatan abaak. Isu akas tuytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka nga isa tor? Kuha nga men. Pampanunutak nga men anarigat ti awan kadwana. Nang runa no mauyo sentipigsa. Datati agkadwa ka bagays. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay. Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko Apay, iti kasta nga edad mau. Adapay lang nga mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Ay, di mo lang mo Ano pa'y mo iladag iti tumalya-talyaw kanyak kahit. Basta, jak kayat amang asawa ka. No anya titulagan, isaw ti matungpal kabages. Antay, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan diti balayaw. Ay, jak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Inom nga ta iti arak? Kunayon ba't nga insardeng nanta ginam iti arak? Insardeng na nabayagan. Jak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapan la ka no makiis-istorya ija plaza. Tsaka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Asino day tabalasang? Nililibait, manang. Ngamlili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Jak ninamnama akas dyan ti ipakita na ka. I'm sorry. Okay lang sa tor, honey. Api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't naka. Ay, kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wait. Anya, matentikas jay ngayon pakitam itinubiak. Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ng sika. Anya kumatidakas na itidaytag, agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta, nga awan mga asawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya kan manang. Agayata nga rod. Ken ay ayatan nakma nililay. Agin inayat kamay. Ay jakpachad, amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas ken ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat nakadayjay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno dayta, manang? Nasingpet ni Lilay. Saan aman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Gaminton agbaybayag. Rumwarton ti pudno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lili, manang. Ta saan akas jay nubyak. Planok pa'y kit di ko man ngay kalay sa si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat!
No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ay-ayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y sakay to agdan na, Uncle. Kas di ngamin ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no, Uncle? Ay, saan nga ron amamate nga ay ayatan nak nililay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra. Amang ano umapal mo at iso adi na kaya ta mga sawa kayo. Ah, hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Ha? Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Liling agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Day tangarod day. Di damot siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar dalili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra Ilaw-lawag yun, tapno maawatan na kayo, Uncle. Hay na! Ay, makapasikur ti kastoy. Saan komportable no anda sa bali at tao dito'y balai. Anyat pakasikura maya manang. Naganayas ti biyagta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubyam. Anya ko mati problema kan kuha na aya, kan nagagatmay. Iso lang aruden ti para lutaw, para inaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili dito'y. Wen talalaan na pailaang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksang ni Lili, ta saan akas ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alili, isun ti bidaken kasator, isulagan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan, unwanted akon iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't di kagsaw iti kasta, ta saan apod no ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti saan nasayaat. Ipanasakti na ramid mo sa tor. Ha! Magipanagdag ka talaga nasakit tinakam ko. Tadi mo tinongpal titulagan ta. Siya kung ti mangilaba ka dagiti murang yu, ipagpetra. Saanan? Nagrugit ti trabaho. Sinadlaba ti aramid mo. Adaywanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwatay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumwar ni Satur ang mapanagtrabaho. Ngam didak pa'y kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawadan ti kabsat na idinimteng ka iti biyag na. Di ka agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo nakin ka, Lili. No, apay nga minadimtang kapailaang itibiyag ti kabsat ko, Aglablabas ka na, manang. Saan kumamat akas ta? Pasakitan mo na yan nililay. Talaga napatpatagan day jay aliling nga misyak akabsat mo. Masisakit mo, di saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Di ka makaaw-awat. No di ka makaanaws, aguli magkalaang manang. Di ka sumanaaw. Tauray anyat aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya pa'y lang arod ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdenden na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kung namot nga agpenpensyon ka. Kung namot adin to agrigat anak may ti denam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manot pensyon mo aya. Amangan mo't no tay pensyon mo lati senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't,
Masapul pa'y adamagan nyo ayamat pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana, tapno ang mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na itinamindo agundaway. Aya, manungay ti pensyon na anak ka. Ay, basta. Di yun amon. Basta agpenpensyon, period. Nalangaraw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nana Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor ngagmirmirinda. Nay, si ka magayam tisay. Nakasorpan kayo pa inyo. Nagkiting mo day tanay. Kan, wawligs kay magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Ninanamit, tila damdamagin na. Ay, ibagaam no krasnak, taklunan ka adagusan tisoy. Mga asawa nga minan di kabsat ko, iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang, tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si kanti soy. Anya? Si kati para igam iti pensyon ko no agasawa tantaon. Uray di ka ag trabaho, mabalin tagpinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw dag iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipimaot ka na ko, ada? Saan kami akumpatibal iti tunggal may isa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton agtrabahon. Agbalin kanto adon, tas si kanto ti mangigam iti pensyon kao. O nya, kaya't nakuno saan. Kumpormi day, kadwa mo ni Tisoy manang. Apay, anya yung paramid mo kan kuana. Awan, ingkuyog kon dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko nam tay sumatyag paiso. Wambayaw! Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton umay payla abulan manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan? Kaya dayjay pa'y atisaw. Kaslasan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro mata sana mapagtalkan Genobiam Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisoy ti kasla langanin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak abaw. Jak payla masumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pay kadagiti babaket ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. Matiti pakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Paano kung hanay? Papanam Tisoy? Hindi palingkay. Ada, pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisoy yung tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero rumwar ka maglilay. Wan, usaram ka di motorsiklom? Wine. Ay, makiangkasa kon.
Ay kawin na. Ingkalanin tahilmi ni darling kao. Ta iso ti usaram lilay. Oh, rabiin. Awan pala ni Tisoy. Ay na, uray ni lilay. Awampay. Nagbayagan na panakitinda. Narabyan metain. Apay nga ya di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya? Ay, uray ni lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tan ngay. Ay na, Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni darling kao. kadwa na nga tan ni lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti day dya alilay. Ay, agya manaktadakan. Pinagdanag nakhane. Hinap na panamta, narabiyang ka. Ay, unag pa'y Tisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, adda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo ata nagpintas mo di fireworks. Ay, mga kandarlain. Ada in-take out ko ka na. Tinay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamutan, honey. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ni Jerwar. Inak magpulusan. Tani, agat asok ti batok. Mangantan ka ba, guys? Wag. Anya ngay mo day ta nabalkot akanam. Babit lang, Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit mo't lang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga raw. Agawid aki di lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iti lugar yaw. Saan? Taada ka nunas ka na pirma ako na ninanang ko. May papansa iti tawidan mi adaga. Kasapulan dati pirmak. Ay, kasta aya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, honey. Inton maminsan abigat, honey. Apay ngay nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar na ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamatap no makapasyara. Ay, kwa. Sublang kan tulagan, ha? Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay, mapaanak iti lugar dalilay. Diyak namin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi dahin. Uray ni Tisoy. Diyak matlama urayan nga agawid. Kuna na nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Malaala manang. Inakon, tanay. Aldawan. Ay, naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, lelay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na isa taor! Anya di kunayo, nanang. Tisoy? Adan ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa tor. Tapanag kunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay ngay, nanang. Sorry sa tor. Nitisoy gayam ti ayayate. Payan na aramid mo ti kastaw. Ay, siga Tisoy. Amom nga umadanin ti kasar mi kan nililay. Ang mapay ngay nagaw mo kanyak. Lading tata. Da kami tiagin inayat ka nililay. Iso da kami tiagkasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tula ka ni Nana Petra ti amin ay. Mabuti nga pakita kang kuanam. Ay, awanan ka itibain. Saps!
Di ka giskandalo dito. Si Kasator ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo. No di na kan kayat tanak ko. Kastalaang ni ayat. Awatan nyo, ti amin. Lakay, nakarubot kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni plampantsaag pala to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pala plantsaam. Ay, saan nakakomportable no saan na maplantsa ti badok. Naarte ka matlaunay, gordo. Nakasumkit di ta mapantan. Anya, mapantan ko na. Hindi ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya, batabado mong bakay nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad sa atidog pa'y timanggas na. Kaskal na balkot na sumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayag tupay. Puraw abistida. Awanin ti sa bali abadok. Daytoy latmayatan. Anya, batikas ta lang amon. Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis tiyo sa ram. Naglusyang kan. Nakababain. Ika bumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay so tiyo sa ram. Anya, unay kamatan. Iba inakpay nga asawa mo, gapulaang itibado. Jack nga rod kaya. Kaslatin ijer to'y asawam. Ngam naglusyang kabay. Silang akitain. Ala, ingkag sukat. Domingo, lakay. Imawag ni Nanang. Inakbit ito to'y kawas ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawas mo, Rosalyn. Usaran na kano nga agni ng iti kasar. Anya? Agong ungot kano ni tatang, tadi na kaya tibado ni Nanang. Unay ay. Agap-abat a kano. Agsangsangit ni Nanang. Tasaan kano kayat ni tatang akakuyog. Ibain na kano. Iso nga inak malakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw. Agsubliak mo ladagos. Sige nga, Rod, bakit? Ay lakay. Pakitulay mo man lang ang lablabaak. Tap na mamagaan. Ah? Sana bale. Gawgawam laday jayan. Sige, inakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo day tuyin, ananang. Na minsan mo lang inaramat ko day to abistida. Ay, nyamat dayta. Saan ko akursunada? Diyak kayat asukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngam no apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style day taabado yo. Isu-asukatan yun. Manjak nga raod. Awan ti manggas na dayta ken nakiteng. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang matikagayad na. Manjak nga raod. Ni tatang mo ket ti masurutan. Isu ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapanakaw tamaladaw akon. Di yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kaon. Imunan ije kasaran. Iba inak kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nagdangdangkan. Sikati umadayaw no kayat mau. Iba inak paikat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangkan ket ti ulo mo. Nagtaertoy asawa ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padam aninang nagpipintas ti kawusda. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduogan ka alula iti kasta nga itsuram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di dya balay aging ganito'y kasaran. Kasta di ibagbagam. Ay, dumundun ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na.
mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita, awan dito'y balay, jak na sangputan. Ni, awan ka nun ni nanang iji balay da? Napanan na ngay. Saan mo't ngayon imay ditoy? Ay, replyam. Ibagam nga awan ditoy. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Ni, adaman text nan. Awan dagiti kawas na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yung. Ala, nagtalaw sa ka nun. Nagtalaw. Ni, apay ka naw. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Auntie Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron. Agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kat hangkay nga madanagan ta siyak ti makaamu kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta. Siyak ti makaamu kada kayo. Anyat serbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamu. Sige, ante. Agbate kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray parawalis ditan Tinapatag, matulungan kang agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan kay diya parlor mau. Kumpurmin at aramidak ijay. Basta makatulong akin kay ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na ka naw. Adda ka nun di pag-abangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian. Taya da parlor na kasinsin ko. Kanyat kukuan na ka no ijay ngay. Sumursurot ka no mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano dan dumamait. Para gatang iti merienda anda ka ni Insan Lilian. Ay, apay ka no apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawan nyo kano ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyawa kaya. Ibagbagak mula aramidin na kuma. Gumawa mo dengdenggen na. Ipili na mati kaya na. No kaan abi, makit kun lima kay kayon kun ni nanang. Isumati saan nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kaw-kawas. Diyan nam Ay, managpasugnod mati ni di bimakit. Saan asigo na kas jay? Ay, kastan sa kano ngamin, no bumakit kun lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkidi nga amin, ngam kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa'y nga round. Ubing pa'y tiriknak, ta sa anak mga arsagid akas itiinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Tayong kay ayaywan, tap nagawi dan. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayaat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo ka dito lang ngayon iti sarmi ang ante. Kitaan nyo. Ala! Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kasto'y tirupak idagtawanak iti porte. Konaktumat nga min kanya yo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawas yo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga hangkus usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanya yo, ante. Hanya? Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usarin nyo dito para itiru payo. Tapno mapukaw dagita riyangkal sa wano kurarat yo. Ngay, hanya ngay manday tuyan kaanakaan. Pagpapintas nga ro, ante. Hang kayong agdanagda, libre dayta.
Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait mahigit di kan kanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamit Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taag-subli akto. Ngam saan pa'y nga ita? Kaano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawin ak Gordo. Di naktumang nga tauyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawag ak. Agawin ak tao, ngam saan pa'y nga ita. Urayam, ti panagawid ko. Bye. Sige, bye. No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wen, Rosalyn. Makitam, di mo lang makaibtor ti luka ngay nam. Ha? Kailiw na mo ila day jay iso ngay nawagan nak. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raon. Kat, inayayo yu ko man imbagayong agawi dun. Wen, imbagak. Ngam jak inay ayaw. Apay, ubeng, masapul ngay aywam. No agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no nyan ti kasasaad na iti ayan ni insan mo alilyan? Winman? Ay, kailiw ko ni nanang. Di na ngamin malagip tagawi dun. Iswasak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Rosalyn? Ala! Nanang! Da kayo kadidahitan? Kitwan! Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpaisaw, Rosalyn. Nanang. Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo alilyan. No kaya't nante agawed, ada kanya na data insan Rosalyn. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, maawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na gapo iti pa ng pabayan ka no ni Uncle kanya na. Wun nga rod, kun dakkel tinaaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang ba nagdata insan, awan anyaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordo, syakday toy. Simbang petakon. Sublian kan. Lolita? Si kamong agpaisaw. Nagpintas kan. I miss you, Lolita. I miss you to, Gordo. Ala, sumrekan napintas nga asawa. Di kulor mo tabuok mong bakay. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw, bagbagay mo. Kasta, ti kayat ko akawas. Siksi baday. Kas kalag taon iti 40 iti kasta nga itsuram. Talaga, Gordo? Wun, bakit? Malagip ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Nay, mabait lang, Gordo, Sungbatak ti awag ko.
Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Asino ti pasyaram? Ken asino ka? Gurdaw, pastrekam ta sa nga ilik ni Andrew, sa rungkaran nak. Anya? Tapay? Isu ti mawag itay. Pastrekamaon, ta sa rungkaran nak. Agayat day ta kanyak. Anya? Ampang abakbakitan. Masurunak ija inayaw. Ay, ayan ni Rosalyn. Rosalyn! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya? Ingka pagpagaan dyan inam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampangan. Ha? Apay aya tatang. Kay agasam, imubing latilangana. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar ken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betag. Anya? Ay, pimintas mga min ni nanang. Isong armanda siguro na. Ken, di mo't kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa na nga magawat itilalaki amang sarungkar ken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na itikas dengar aramidin na. At dapay mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mainayaw. Feel na mga awatan dagiti sagot da ken kwa na. Pag-aayat na Mike. Papanam, Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti tsuram. Kas kalagpaparam iti kasta kay tsuram. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ingkag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ingkag bado iti nagayan abistida. Ken atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Ide, di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita... Basta'y gagsukat na eh. Diyak kayat ti kasta nga itsuram. Maysa! Tumingaw. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Naki-attender iti birthday party. Apay aya. Kinapay nga gluluwa kayo. Ay, sumrek kayo man pay. Ay, jay nayo ah. Awanan. Diyak maanawan. Kanayo ng di jamming da. Kadwa na. Nagiti balwa babakit na barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sus! Madia, ada kayong asawa na makiboyfriend? Hindi na ko ni kabilangan ng asawa. Takas dayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangan ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarom nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tasi kamat lat tati pagaw-awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga min. Aram nga aram kanyak. Ay basta idarom ka. Hagsagan na ka. Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam tikasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay natumpang kan sanday. Ay tatang, pangasaw. Ay, pagsaritaan nyo tinasayat daytoy. Di kay agkabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay nabastag darumak no kung nakagdarumak. Katno sinaak nga jay fling-fling kao. Idarom nakpailaan. No sinam, nasayat. Di ka ni darom. Ay, sige, sinaakaw. Si kamot lang tinang pwersa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyog. Ibagbagam idealo siya ngak. Ay, ala, sorry nga rudan. Ala, uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Ala, sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay.